ni xavile byala va makwezu hi leli ni lava hi mama kahle ki swi nga leswi a hi khongeleni swa ku Xikwembu xi hi twela sipani pe Xikwembu xi endla Xikwembu xa matimba Xikwembu xa moya lowo kwetsima Jehovha ni xavile byala hi leli ke vanhu lava ni nga tshama na vona a va li xavangi kwala Gagash a basisata xinhwanyatana xo karhi kuzeni a basisata xinhwanyatana xo karhi i ku xi tiveka as xi lahlekile xinhwanyatana lexi okay yes ku ve ku va na picture ya Gagash laha a tshame kusuhana xinhwanyatana lexi vongo xi lahlekile a xi languse hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla lero vanhu va ehleketela ku leswi a langusise swona hi leswo ya xinhwanyatana lexi ni nga xi hlanganya ku ze ku vuya Satan lero hi miehleketo ya vanhu va hleketa ku Gagash a karhi a vulavula timhaka ta ku ya xinhwanyatana lexi ni nga xi hlanganya ndzi tshova mbedo kasi Gagash a yi le ka swona i munhu wa kereke munhu wa Xikwembu vhele ma swi tiva nghena kereke Gagash even then swi tikomba i nga ri Philani is making fun of it and xinhwanyatana lexi va ri xi lahlekile while xi voneke xi ri na Gagash a 17 okay hi loyi Gagash a karhi a basisa timhaka ta xinhwanyatana lexi vongo xi lahlekile okay here's the video. Yesterday I was at 17. Those who were there they can attest. A ni tshame la ka VIP Gagash nga Gagash a titela ku sweswo swa proper nga twani ngopfu na sweswi ni nga lovula ku tennis sorry a na handle tennis na swi vulavula ni fikele kwala ni tisha kokela champagne ya mina nectar ni kokela champagne ya mina nectar ni tshamela ka VIP alone loko ni tshama ni ri one lani vo ku ta fika khazi ni n'wi tivi ni n'wi kokela Hennessy mara a moving by that time loko na tshamile two young ladies va fike va nghena la 17 loko va nghena la 17 no hlamala va yimi kwala mahlaka mina because almost 90% of my time ni va ni ri phone because ni drive phone okay loko ni ri phone va fike la va ni xaweta loko va ni xaweta ni va xaweta back and then va kombela ku teka ti picture na mina okay we took the pictures I never had a problem. But they even requested ku ni va languta ku ri na swilava should pay attention on them ni nga teki ti photo ni va serious leswaku rangeni lota to sungula rangeni ta swa pandzula swa pose swa ti photo they were like should be more like cozy something like that but mina ni nga munhu wa ku ni accommodate munhu un'wana na un'wanyana ni ri ni n'wela kahle ni n'wela kahle ni twela kahle that's why vanhu va rhandza ku teka ti photo that's why loko u famba na vanhu vo fana na va Philani a ngo twela kahle straight and ani Philani phela angu va munhu wa serious in that way so between mina na yena vanhu va kombela mina ti photo va ku I take ti photo cause vanhu va swi twisisa ku ri mina hi mina mani and luya I mani so sometimes a nga va jealous I know swi nga swi n'wi vavisa ku vanhu va teka ti photo na mina that's why he's going all out to say nonsense like a social media kuna swi swa ku huwa like a social media I mean like not to say vanhu vula swi swa ku va swi include vanhu van'wana swa ku va swi include vanhu van'wanyana lava nga khumbeka swinene evuton'wini ni vulela hi vatswari that's a minor vatswari va yena va ri una antiki mali mangani munhu wa 2008 lowo nyin'welanyana wa kona okay ni ta tlhentlhelela ka xitori lexi nga endleka okay they are thinking ku ri una 20 antiki na malembe mangani va ri wa 2008 u le ka grade 10 exikolweni they are so concerned very concerned hi timhaka tela okay back to amahungwini ya vana lava ya va fike lani va kombela ti photo the other one una a tattoo a very big tattoo on the thigh and then va fike va kombela ku teka ti photo and I never had a problem but teka na more like a mirror video kind of but teka na mirror video I understand but mina ni tshama 17 some people they want to know 17 but all arpel nga teka ti photo na vanhu and ani tshama ni kholela vanhu ani ndzi leswa va phila swa ku nga ku mutwa nga ku mlo fika hi maka like staka social media mina everyone those who know me they know me I always call bona ni hakana na vanhu swa ku ni mbali ni hakana na vanhu cause vanhu ni fila ku va ni tsakela loko ri mpahla ni xava hikuva ni generate mali from avan'wini so I'm a people's person I'm not saying mta ni thakisa sweswi mta ni tsala tiphafa mta ni thakisa hi ku ni te hey you are welcome anytime those who know I always go karota la loko wa ti Sundays ani tala ku ya ka nkova not for control vanhu va fika va teka wan'wana va ni ana problem ya ku mani a ni hlawuli ndo ka hona cause I understand this game better than anyone a ni tange passport ya ku va maybe ni tela ka social media ni rhanga ni ta rhuketela vanhu swi ni duma no
It's not all about that. I've worked so hard to be where I am, and then I understand somewhere because of the people. People, I'm nothing without you. So, social media, likes no, I fame ya mina na phila ntambana. That's why ngona ku shungu batswari ba munhu va le ku toka ku va busy post attack. That's nonsense. Was vona loko vula ku reasoning capacity ya munhu ya ka ivela at some point. Wa ka ivela someone. You feel u tlhelela ka doctor. Va nga ku phameli mali ya rafu na se tlhelela ka doctor because something is wrong with you. Batswari ba twa ku baba because n'wana wa malembe, she's still a minor. Uya titlabini for sure bona ba hleketa ku 17, okay? Bana lava aba tekanga na 5 minutes was too much. You could tell there were people outside who were waiting for them. Luckily enough, I tried to reverse the camera. The 17 they're not transparent enough. And all that. Because apparently I look namtana receive a call under meeting answer. Return call okay. Wana lwe uma mbinja kanjaka swin'we swa ku tanyani a ri kaya tolo va n'wi siye kaya sweswi a va ri ku n'wi a nga ha ri ku kumekeni. And the next thing u teke ti-photo ta mina leti a nga teka na mina 17 a posta meaning ku ri mina ni nga va ni ri munhu wo hetelela ku n'wi vona. Vanhu va Xikwembu swi nga endla ku ya going further hi nga ha pfumeli ngopfu ku mi teka na mi ti-photo because un'wana ta misa kwala va ku the last time se a ri na Gagashi hi n'wi vona a teke ti-photo. Mina ni teka ti-photo every day na vanhu vo hambanahambana. A hi munhu wo sungula, that's not the first incident. Ku na incident ya n'wana a misa hala ka va ri le kwini aka Siyandani. I was called vanhu vo tsaya i teka ti-photo i te 17 loko a teka 17 a teka ti-photo na mina jigijigi ni ya kuma kholo n'wana vanhu vo tsela ku ri Gagashi va ri teke ti-photo na Gagashi. Mina laha ni tshamaka ni ya va na sliding door laha ni tshamaka that a ni swi tivi kwala va mbale mathawula ni ya va na mathawula yo basa a va ri ku teke ka ti-video ti vandla ti-content leti va ti endlaka ka social media. So stop tarnishing my name, mi honor reputation ya mina man onela. And vanhu loko mi swi tiva ku a mi sukangi ni hi swa kahle mi nga ti mi ta teka ti-photo na mehe. Van'wani nga teka ti-photo na mehe jigijigi va famba va ta mi lava ka mehe va ku hayi Gagashi a fambe na swimanimani mi ni vangela milandzu yo ka yi nga ri kona. I'm a very principled man. Ni respecta vanhu, ni rhandza vanhu. So I don't want to be told vanhu na swi tiva. Xikwembu xi tiva mbilu ya munhu. That's why I keep on winning. Xikwembu xi na matimba ngopfu. Loko just when we think the worst out of me, Xikwembu xi ku take a xi huhi Xikwembu. Xi ni tiva mbilu ya munhu. So issue liya yi suke yi nga ni khomangi kahle a ni vangi kahle. Ni try tindlela hinkwato ku va ni kuma. Papa yena va ta 17 loko va ta 17 we try to call loko hi fona lani hi fonela luwa wa thathu la a teka phone a n'wi nyika loko a n'wi nyika n'wana loyi o hlamule ku ri va ri ncini yena a nga na papa. That's what she said. Papa yena va swi tiva okay mani nga requesta laha somebody requested a ku ve ku ri munhu wa family a ni lavi vanhu a ku ve ku ri munhu wa family vanhu va na problem to biha ngopfu va edita na ti-video va ku hi mina da vanhu va Xikwembu mina I don't chow what comes to me. I don't chow what comes to me and I don't chow anything that comes to me. Ni ti rhandza ngopfu mo ka mi nga ni tivi n'wina. That's why loko mehe kahlekahle mo ka a mi ni tivi n'wina, you don't know me. Vo tala a mi ni tivi mo ni vulavula leswi mi ni vurisaku you don't know me. And it's something vona ka ni bomisa vungwadla kumbe swin'wana. I don't do those things. I don't do those things, but you a many TV, me to take a lesson on social media. Social media that doesn't determine who I am. Na mina I wish ni talk about vatswari va n'wana asuka nga lelanga ri a minor asuka ta majali asuka ku ata joni asuka kaya nga lelanga. Apparently the munanga ta na yena u famba hi Benz ya white vito va ri ikulani we le Giyani a ni swi tivi kulani we le kwini mara va ri ikulani u famba hi Benz. So bari ita swi kuma a swi ngo teka nkarhi mara ta swi kuma ku i mani. Hayi mina it's not me
mina na phusha ni busy stress swa ti-event ni phusha event ya mina leyi ya mathikithi ya ku xaviwa ngopfu leyi vavisaka vanhu va ku ni pretendela va tindlanga ku vanghana va mina ku ri ku nikisi vo ti pretendela u ta zi ku bvo if you're wishing for my downfall look, you are dreaming, you are just dreaming because I keep on winning and I'm interested in most cases and it's commission bless. So that's a generally look what I check it has one of them so I cannot degrade to that level. I don't do those things. I don't do that. Because I know that is statutory rapes. I've learned about it. I know those kind of things. So, some people are busy. No, don't do that, people. So financial, you don't do it. But where other people are involved and how can you celebrate that? That's stupidity at the highest level. Also to liberate your mind. Situation. Not level a man and zilla van chum, not level a man we see limit man. Not the type, man. Not the type of go for washing of a moon. Look and check out inbox. I don't know how many times nationally inbox. I can check out inbox. You check out my betrayal. I don't know how many. Antakum. Van Vashpim. Naloko mere nati na swilo swa tele swo reporta un'wana in sendile message ya ku there is a missing person hi le police station la hi le police station la ka me singa joyelani how ku ti police station la ka me. Stop irritating me. I've got better things to deal with. Vanhu va email event le ya matimba ya ti 30 ta March Mdlivela la vanhu va nga ta va cina le ka Brandas Farm. Nothing is going to distract me. People love me. Today only, I've sold 43 tickets. Today only. The ticket already. This is 200 and plus 43. So now 276 already. Now we are loader. Nega 276 already. One runs. You can't take it away from me. By God's grace. Come Saturday, it will be pegged like a Brandala. You improve entrance na exit. So start. This time I'm not even doing these table bookings. No go like na VIP na VIP na VIP kukwala. No asu kita shobona ku vanhu va tiva swa proper. Stika ka lane yawe famba lane yawe. Leave me alone. Never ka peace. Vanhu van rhandza. You can't take it away. It's a fact. The sooner you accept that, but the lesser chest pains you're gonna have. But one of the chest pains, but more pretending I would die. Whosoever, but Ukulan, but whatever I know what to do. I would say she won't have a shop to me. I know what to do. I go say something she wouldn't shop to me. She wouldn't have shop to. Ababuluwela watatu vatswari va loyi wa ku nghena xikolo ka grade 10 va ri va kombela n'wana wa vona back a swi na mhaka swo swi mi nga hlangana na swona mara va kombela n'wana wa vona a va n'wi cukumetangi vuyisani n'wana wa vona Botkulani va bense va bense ya white vuyisani n'wana wa vanhu va n'wi lava va vona a va se luza hope loko ku ri n'we mi n'wi vona as nsati a vona a va se n'wi vona as a ri vukatini va n'wi vona a ri n'wana push do munhu wa ti decide life is mina ntimbala wa swela Mr. Kulani vuyisani n'wana wa vanhu va n'wi lava vuyisani n'wana wa vanhu ani khome xihlangi xin'wana yes a mi xi khomini xi ringene vuyisani n'wana wa vanhu wa laveka
wa laveka vuyisana n'wana wa vanhu mi ta famba mi khomiwa mi nga swi ti mi khomeriwa hi ku nyanyuka sweswi swo rhandza ku dlomu unnecessary. You must be ashamed of yourself because i swi vonile khale va n'wi fonela why i nga vutisiwe ku ri kasi va nga ku fonela why swi ku tsakise ngopfu swa kona va kula ni mabayisa. People mi ta chavisa ku teka tifoto na vanhu vanhu va ta lava ka mina ene laha swo people laha a ku report milandzu hi le police station laha a ku report milandzu hi le police station laha ka mina laha u ta report nandzu hi police station. Who takes Philan serious, Mara? By the way, can I ask, do you guys take him serious? Then it was a social. You're just wasting your precious time because this man is a liability. I'm telling you, in the Gaza nation, this man is a liability. What are we costing unnecessarily? It cost like a ball, I cost like a ball. I try to cost like a real life. Come on, you must a general life. You're just a liability. Hala wa disa bolo, hala wa ndraini, hala wa rasa. Iku ifene no ya hala ku sivela. So swa u set life trends ka xikoro down tap. Vanhu va na ku vona va family mkona kwala mara mi vona yena anu ku lava family va ta request no kombela mi request ngova family va te va ta vulavula something lava va family kokwa no kombela mi request please if you are still here can you please request lava va family va te va they have got something to say can you please request nga tangana ku ta ku ri munhu wa family loko nga ri munhu wa family la eta tisola ku cause mina antiriki request leyi lava ku ta yi vona leyi ya family ivi nga ri wa family eta to vula va khombo ku fika munhu mna lava hambi mbheve wa vona mbheve ni i nga beja bolo mbheve i nga vona ikombela mungatluti advertisement mi subscriber voilà okay sharp